badule fela motsare ba sa etse letho ha e bana kwa robala thola ba re ba tla ba lo itie skisa bana wena ke wena ha e busima re busare mo ba tsaya tsana ka ofela o tla tlo ntshwa ba tla kusa mo Joe. Wena ngoba uyayazi ngale maphepha wakho awunitsheli ukuthi bathini lapha kuleli phepha ngale RDP yakho. Lo hulumente umtsha inene yazi into ukuba lo hulumente ufuna ukwenza iRDP yabantwana abalala ezitratweni i-street kids ukutsho ke ngoko. Wecha yini pho angahambe ngomuka uyazi uyaxhuma uyakhaya nje ngathi usathana aqali ngani lapha ehostel ayeke lama street kids akhe lizwani ngatemkhisa u1 ha ke go tsitse go bane a se tala ka ngatemkhisa a ke jwalo 1 a ke telekana ha holo nna o bane ke fedile go re bala fast man matrasing hayi mfukeng asondlela yokuthetha le yakho noba umkhize aba bantwana bafuna ukuthandwa nabo as far as I'm concerned. Angivumelani nawe shaya ngalento ayisho. Mina engikwaziyo ukuthi uhulumeni uyayiqoqa lezi ngane. Azipha ukudla, zithi zingasuthi zibaleke ibuyele emgwaqweni. Yeah. Waqinisile wena Magwani ngaleli qinisa lakho. Wazi ukuthi le government yasicela musi sonke yathi please mandunda. Thathanile abantwana lawa niwakline ngescripto kusuka lapho nibanike parish ukuthi badle. But bona bathi kwasuthi bafuna mali why? Hey, ngiyekeni abantu abagezela ngesikilipo lezikhuluma ngaso. Izanini wathi ukubuza ngesikhathi ukuthi izofikanile le deep la. Hostel. Hayi. Phela baba Makiza wazi ukuthi kanjani. Le government yakithi ayikajwayeli lapha office wabona. Because iyasicela nathi ukuthi awu le bantwana laba balala ama street kids laba balala Fred Panzi isono man ukuthi kufanele ukuthi sibazwele ubuhlungu sonke man please man. Komos. Uyabona kwasibali bese bebhedla kanje? Kusho konke okuhlwile. Fanele umuntu awebeka phansi. Ngoba phela bayaphupha manje. Hayi, nokho usoyelahla phansi mina lo khansi. Yabona. Hermano. That's it, yeah. Wena sani sechele sidudla vai sechele wena sani Hayi mali yami lena hayi mali yami Hey wenzalani amba Ndona ezidwesi Xolo boy kwenzeka ntoni apha Just mali yami yokugcina ngilambile ngithi ngiyothenga ngayo ukudla Aw shem uthatha uba kwangutya okusile Yeah Nkosi yami yabona ke ifriends zenu ukuba zibhede uzabe uphinde ufumane ezibhedele kuneze uyeva masambe ke bancane futhi Bani ngokulo Ukimba Uyintoni yena ngoku umngani wami Ufuna sihambe naye Yeah Nkosi yami abantwana ababini Hayi kulungile masambe Sanithengela ukutya phaya 55 wena chilwani mehlala ke awuthusa wena ke kunthuse nini hayi alikutusi mina ufuna ukuthusela ini hayi Niyathusana hayi kodwa ngahlini hawu wenzizwe engahlini uchayo ngizolisuka ifunda iphepha ubeqonda ukuthini andaba ama still case hayi mina baba Makiza niyazi kodwa nawe uzizwele ukuthi le muntu wakhulunyana nama street kids nalaba balala amapipe chilwani le bana ba ntse maroba diphakeng ke street kids ka ba jwa Hayi. Mina umfuke ngibona kufana nje konke lokho. Kodwa madoda into engixakayo ila abantu abadala abadakwayo abalale emgwaqweni. Nabo babizwa ngako lokhu ama street kids. Yanami ukuthi yanami sanikoyika uhlala izingonyama apha Molweni madoda aba ngabahlobo bami bobabili endibafumene eHillbrow lo nguJasmine ibe nguGIMBA Gimba Banohlala phansi bakwelini zawunenzela into oyityibayo msinyana Yebo mkhize Usithanda lakho yahlathaza Into ngoba mkhize yini ofana wena Hayi kaloku ngabahlobo bami apha ndikuxelela nje bamkhize sezintwana ndizifumene eHillbrow uvumelene nobanda ekhaya Utshanjani ba mkhize anangxaki nabantwana mna kaloku ndizawuhamba nabo abantwana xa ndiselifini ndibheke ekhaya ekoloni
ndifike phansi bafake esikolweni ndibafundise nokulusa inkomo bafunde nokupetha intonga elo ke ligalelo lamba umkhize kule RDP yeNew South Africa entsha yintoni ngoku ingxaki yakho apha madoda yenzela Nokuzaphetha kaThawa nala madoda nakhe ositikiza hayi ba umkhize hayi ngomphetho lo nduthethayo lamakhwenkwe ndifuna oluke ngokwesiko lakwaThawe kwamdange abe ngama weshawo uyazi ukuthi ungithathe ngamawala lento yenzayo angitshele kahle uyicabangile kahle la ikhanda lakho lezi ngane zakho basibonga ona masikazi wathini uyawazi bamakhwani wakhuluma iqiniso wena wazi ukuthi Thawa uyenza amawele man because akakhulumanga nathi akahlali yedwa lapha uhlala nathi musu lelwale chirwali Thawe tabaye tata ya haile lima gimbana hayana uwaluza rikasona tabaye tata kwa ngefasi likona hanke esadata hey leza mori dizel leza soramu nan soramu kibatobo kalapili 1 2 3 hey la ushota magama beli mona magama beli amabeli atizimkhiza kayi Asenza lutho. Let's hey ushota magama beli mona lekanza magama beli lekanza lona man how Asayini nje sisondele sesitofini. Alizange songa sitofini kwasi ntoni nimi ngenyawo sesitofini ungekona kodwa lokho khabazela okokuqala nje ubheka izandla zabo ukuthi zinjani zicunza amafutha khoma khona into benyula amaphodo lapha hawu Mandunda kanti le bafana banjani nithanda nyula emabhodo hayi shilona ngisho lokho mina ngisho ukuthi bele bafaka izandla zabo engcolile emabhodweni ethu siwaphekile eziko benyula ukudla phakathi ngaba niyenzile lonto boys bayasukela baba. hey rasukela mona man likana meyo likai 1 2 likanza meyo likai ngiyabuya ngibona just lethele inkathazo nje la endlini hey Chia yekale radio man hayi makuthi ningabokuyenza lento yokunyula imbiza kuphekiwe beniza kuphakelwa nani xa ukutya kuvuthiwe neqonda lonto boys Yebo. Kodwa besingazi ukuthi inyama leyo ababuthusayo. Kube bebhala ukuthi Temkhize thina besoyekela. Impela bese siyothatha yakho ibhala ukuthi le eyakababuchawe bese sidla yona nje kuphela ngoba wena uyasithanda nje. Sithanda lona lona. Yabona ke ngoku nindifake engxakini enkulu mna mntu obecinga into yokuba unenzela inceba bendisacinga into yokuba ndiza kuthetha nabatata balapha bakhohlakeleyo ndibacenge into yokuba mabanivumele nihlale nam apha kanithi as far as I'm concerned As far as I'm concerned. Good boy. That's my boy. Akesizweni weshawo mongafuni isixabane wena awubona wenze njani ngalabafana webafana nabakwabani nina Singabashawo. Yabona linyamakodini xa nisenje njalo niza kuvana nam xa benibuza ze nithi ningabasimatshaweni ningotogu ningomdange katshiwo nivile emakodini weshawo usifundisa amanga lezi ngane azona zakho lezi ngane awubazi abazali bazo futhi ngikuzwile wena Chawe lapha ubafuza lento yakho ethi as far as concern washo njani yonke lonto uyazi uyisela wena uzobosha sigebengu ndini lesi yabona anatyala nditshilo kundathi ndivele nabantwana sebefana ungathi ngabam ngamatshawe la hey nabafana hayi nisitshele kahle ningaphambi kokuba nibe ngabakwashawe
Nani ngabakoba? Sasazi. Ngisho phela nifana naye. Wena inkaba yakho ikuphi? Ho. Nina bafana. Uyazi ukuthi mina manje ndibhekile. Buso wena ubuthi no. Asifani netshwala. Manen, asiyo TRC proceedings le as far as I'm concerned. Ayahamba ngokamachawu ayothenga lenyamanyana yenu ikhalela. Siyabuya. Namanyana. Madoda mina ngazi ukuthi ushawa ungenelwe yini. Saba sathe siyamqoqa siyamkhuza akakhuzeki. Hey, wazi ukuthi ungenele kudelela remdala lo. Yasiba chawe ke khale re montsha tsela re mokoba re mokobolla empa ke tshipi fela e thata e pagaletseng e itseng. Hayi madoda ake ngobhe ukukhabazela ngale kamereni ukuthi wenzani. Ngiyabuya khona manje. Wenza kahle ekhabazela ufihli. Hey kubi la ekhaya namhlanje. Unkomoze. Napo chawe phela besithela ngebonkolo. Hayi usathembi lutho la. Hayi. Hey ungasashongo kabazela. Kodwa naye ushakwe wenxaka nje. Usekhula ngekhanda njengeplama stofu nje kwenze njani? Ake ngitshele nje. Uthi uzohambisa lezi zinto ayisekhaya zokulisa inkomo. Yini le? Wena uzwephi Nkomoze? Awukwazi lezi zinto lezi. Ngoba uzongithatha abafana bami lapha. Ukubela lapha. Bu bakusha kuphindele egoli. Ngiyacabanga nje ukuthi kungabaleka phela kubuyele egoli lokho. Kuphinde kuzoba inkathazo kuyo le ndawo le akuthola kuyo. La uthe kuphi eHiblo. Uyazi kodwa khabazela. Bengihalela ukuthi sengathi ngake kwehle nami nje ngiyena kwekhaya. Bezothi ngifika nje benguqhatha nabafana bami. Bambe ngenduku dadwethu kababa kuze kukhomba umzonotshwala. Nkomoze. Kodwa kwahleke Nkomoze. Bona baba abazali balezi ingane. Uyabona kabona bathini ngibona emakhaya. Bathenga induku abona ushawa. Yabona uthi Nkomoze mase ngibazi. Ngibazi kahle nje Nkomoze. Kangibuza manyana amandla abawenzayo bashiye ngasezostiliti kids. Hey ungasashongo khabazela. Ayilifilizwe. What is this? Keep change, eh? Manje makwethu. Asigoduka ke. Zenindi incede. Phaya room 8 ningahluphi tu. Nive? Yeah. Kodwa lo baba sisesikhulu mina ngithusile. Aye ubaba loyo ayihlala kwatile nje ufaka imask. Masiyakhe imask isigoduka. Izikweleti madoda. Hayi. Akumathatha banke ngolo. Come in. Molo Nqonde. Wegawuda kwawo. Hayi wethu ndibethe sizithukuthezi. Thithi make ndidlala nomlaba lapha. Nqonde. Ndithema ndidlule mfondini. Ndizokwazisa kulamakhwenkwe ndizicholele wona edolophini. Ngoba namagama akho. Amakhwenkwe Nqonde ahluphekile. Ndifuna ubathumela ngasekhaya. Ngoba Nqonde ndifuna ubakhupha kwalusizi lwedolophu iRhawuti. Uba sekhaya. Wow. Hayi kuhlunazi bafuba. Oh, Nqonde lo nguJasmine. Aze lo abe nguGIMBA Dimba. As far as concerned. Uyeva ke Nqonde? Sawe khawuthi makisibonane. Oh, hlalani phansi makwethu, hlalani phansi. Apha Rumi. Oh yeah. Ikuphi ibhodlela? Sawe. Yitrongo loswakwe. Yitrongo. Inkathazo enkulu. Ungathini into akho umuntu ufumane alahlwe nje. Kuthiwe umthole. Umuntu akalahlwa. Kodwa ke le ndibona ngoyeziye lemiduka. Hayi.
andibazi mamela uyabona Chawe nalapha kusanobofu osandusa unina funeka ahambe ayomripota kononhlalonhle nasemapoliseni uyayibona so ndicela ntwana ukodusele mituka kodusele mituka hayi ke kulungile Nqonde ndivile hayi ke kulungile Nqonde siyabe sibonane mntakwethu wabe kakuhle wethu Chawe abantwana abo wow bethuni Makwethi ni right kodwa masihambeni ke bantwana bam khawulezani man sanirhoxe inyama Nqonde nkosi nga-advice yakho oh bye bye yami inkosi Bashimanyana bale bachawe bano balwana ke phatha ke tu hey wena wadlala wena uyazi unesikhathi se-time for play wena ulungile emutsinya yani he o ka balwana emunyana lo balele chawe wena bekana rebhede yami niyayibhadalele wazi jwale he bano balele ma hey wena wathanda kubuza nje libhasi libhaliwe wayazi ukuthi bazorara nawe la phansi sponjini halala le man bona mona ke baka ba balele chawe ka mane ka ba ba bale ya yini makuba kuliphi kamene leli hayi msungihlolela namfukeni ha uthi akabeqala manje bafuna indawo yokufihla amakhanda noma bathatha bayisele kumngani wakho uNgconde hayi la ya waqinisile wena Magwane ngaleli qinisa lakho wazi ukuthi bayenze show ukuthi balifihla mpela le makanda wabo ngoba induku yakamakiza nakutshela bazathi bathi avule la ashaye athi wayifihla athi wavula ashaye athi wayifihla athi wavula ashaye ana amufinyisela igazi nemafinyela ya kunjalo ya ayikho indawo yabo la abahambe no Makwethi yintoni ngoku kutheni ngathi ninxilile nje nitye ntoni phaa kwaNqonde akho lutho baba Siyadlala awu Makwethini hayi man no kutheni ngathi kukho into rongo njalo nitye iblanti mos nithathe phi iblanti Makwethini khangela apha Gimba iblanti utywala azizokulungela zonto ngoba usemncinci ziza kubulala mfo wam kufana nale glue nityayo ne-drugs zizonibulala man hey abantwana masambeni ulule mama kubani ngifakela ukuthi hey man uyabona kana umuntu yole bapha mshane wena ma nomuntu ithila buli phela le alala we madoda weshawa wena ndokuhambela isikhathi esithi uthi uyothenga inyama kanti uyebhalena nabafana bakho madoda anibheke nje kuthi akufile lezi zinto lezi ya kufile man thina sizokunqaba khona manje athiwa ubadwakisile musu hayini Magubane hayini nqaba lenye indoda alihleke ubona nje hambani Makwethini hambani hlala phaa phansi hambani ublo ukhala ngenyama la hayi hamba re dutse mona ka tlala wena o pharame kwana bareng le bana le a kena moo wejaba umdala kangako hambe udayisa lencane kanje yazi uba uMkhize andikange ndithengele bantwana utywala mna bendizihlelele phaa kwaNqonde kunye noNqonde sincokola ngapha ekamereni ndibone abantwana sebenxilile olu hlobo Mkhize ndiyacela xhego lam ndiyacela zinkosi zam noba kulapha ngaphezulu okanye ngaphantsi kwetafile mabalala abantwana apha Chawe uhambela wena waya uyothenga inyama kodwa waphula umthetho wadloka eNqonde wafika waphusa abantwana abadakisa ngakho ke asinawo thina indawo lapha yokulalisa indawo encane balese kwaNqonde impela qinisele ukhabazela nami ngiyamvumela shawe
ngeke balalela endlini labantwana bahambe bawulala esigangeni labejwayele ukulala khona ha kanti uyaganga Makutin, ambang yan pa yung pasok ko peti rumin. Come in. Oh, buwan mo onde. Uyabona Chawa, ndifuna ucatsho. Ngibeka le bhodi phantsi kwetafile ihafu. Ndithi phalaphala sekuchikele nkeshakeshana. Hayi, mna andazi into ngebhodini. Bendihleli nawe kaloku phaa ekamereni sincokola njengamadoda. Endleleni xa ndijonga abantwana, ndibona into yoba abantwana banxilile. Ndicinge into yoba ke mhlawumbi uNgqonde uye waziba kunye namakhwenkwe. Tyhini, kunongqawuso la ntoni nalo Mfondini. Ndonke abantwana basesitratweni ngotywala mam. Ngena. Come in. Come in. Sensizwa. Ngithe ngidlule nje ngibona amadoda uthi ahleli kanjani. Njengensala yenza phela. Awu. Kuhle phela macingwane ukuthi uzosihlola. Ngoba phela sithele lapha nje sihleli ngaphansi kwesandla sabo. Nakho-ke, nakho. Alminana. Nkomozi, qhubeka lapha. Ekamela lakho Nkomozi. Hey! Ja? Qhubekana, ha? Niyenzani msiyami? Nifuna nomsinyama? Yini? Nizokhula mana bathinta ibitheni ngayazi. Abaphi bona nabafana? Hayi man. That's it.